Yesu nashimwe. Amen. Jamwiriwe natwe mutabimenyereye ariko indi bizozi zirakora. Reka tutangure conference yacu kugira ngo umushitsi wacu abwire abantu ibikorwa tugiye gutegura anadufashe kwishura ibibazo by'abanyamakuru. Reka duhe ikaze Pastor Desire abanze yivuge hamavuge n'ibikorwa tugiye gukora hano hantu na cyane cyane abwire n'abantu cyamuzanye asigura igituma hari amakonference. Kaze. Murakoze cyane. Nitwa Desire Habyarimana, ndi umugabo mfite umudamu n'abana babiri, hanyuma nkora umurimo wa gipasteri. Ikintu canzanye i Burundi ni ugukora conference y'abubatse ingo. Tuzahura n'abadamu, hanyuma tuzigana n'abagabo bonyene, hanyuma tuziga hamwe n'amakupure abagabo n'abagore, hanyuma tuzohura n'ugwaruka. Tuziga kuri topic zitandukanye, teme zose zivuga ku muryango. Murakoze cyane. Pastor yaratubwira tugiye mu majambo avunaguye reka kanya abanyamakuru bazi ibibazo yavuze amatopic mugabo ntiyatubwiye nibaza ko arakanya kanyu kumuha ibibazo. Atakibazo kiri hafi Pastor muvuze ngo muzobigisha amatopic atandukanye kandi abantu barakurikirana bakeneye kumenya mbega iki cyotuma nja kumviriza ngo tubwira ibintu bitandukanye amateme canke mitwe y'ibyo muzotanga. Murakoze. Reka mpere ku munsi wa nyuma ugwaruka, cyane ko ariko rukoresha social media cyane. Tuziga ico washingiraho uya ku fiansa, mu Kirundi sinzi niba bavyita kuresha cyangwa kureshwa. Ni iki woshingiraho wemera umuntu aje kukuresha, cyangwa ni iki washingiraho ujya kuresha umukobwa. Iyo tuvuga ngo ingo zirasenyuka, akenshi naho bipfira. Bipfa mu kuba umuntu atarateguwe kugira ngo amenye ko hari ibyo akwiye gushingiraho igihe agiye guhitamo uwo bazobana. Hanyuma yagerayo kubera ko fiansaye cyangwa se igihe cyo kuresha, urabona ko abantu bose bahura, bose bavuga neza, bagahisha ingeso, nta muntu yomenya ko mugenzi we hari afise intege nke. Tuzogerageza kwerekana ibintu umuntu akwiye gushingiraho kugira ngo hatazogira umuntu agwa mu rudubi. Murakoze cyane. Hanyuma abagabo tuzokwigana ku bijyanye n'ibyonyi mu murima w'urukundo. Urugo ni umurima w'urukundo. Hanyuma dufate jardin, bisaba guhora uvomerera, bisaba guhora ututurira, bisaba guhora wita kureba ko ibyo washaka ari ibyo wateye ari byo bihari, ukabagara. Tuzareba rero ibyonyi, urabona iyo umuntu yarimye umurima akavunika, hanyuma akazasanga nk'ibyonyi byaronye ibihingwa byose, arababara. Tuzareba rero ibyonyi biri mu murima w'urukundo. Turatumiye abagabo ntihagire uzobura, bose bahawe ikaze. Hanyuma abamama tuzigana inkingi bakwiye kubakiraho urugo. Akenshi hari igihe umuntu yihenda akubakira ku nkingi zitarizo, hanyuma agashiduka urugo rwasenyutse, kubera ko birashoboka ko ibyo yahaye agaciro atari byo bifite agaciro kenshi. Abamama nabo baratumiwe, bahawe ikaze. Hanyuma mu bubatsi ingo bavanze tuzarebera hamwe uko umuntu yakubaka urugo runezerewe. Ndatekereza ko iyi ni inyigisho y'ingenzi, kubera ko abantu benshi mu rugo ntibanezerewe, kandi Imana yashizeho urugo kugira ngo abantu barunezerererwemo. Hanyuma abagabo bahita bahungira mu nzoga, abandi bakajya mu bindi bitandukanye kubera ko batanezerewe iwabo mu rugo, abandi bakajya mu busambanyi.
tuzareba ko igishushanyo c'urugo runezerewe aho umuntu ashobora kubaho anezerewe agataha mu rugo hakumbuye. Abubatsi ingo nabo bahawe ikaze. Yego. Yitwa Iziye Kwizera nkaba nkorera radiyo Vyizigiro. Mbega ndabona ko izo nyigisho cane pasiteri murakunda kuzishimikira ko izi nyigisho z'abubatse n'urwaruka ni ikihe kintu kibasunika bamwe mwumve yuko mutanga izo nyigisho ku bantu bubatse cyane n'urwaruka kuko tubona ko niba nihereza mu rumenga inshuro ya kabiri. Murakoze cyane. Urugo cyangwa famiye ni ahantu havuka abami, abacuruzi bakomeye, abakora ikoranabuhanga, abantu bose bakomeye ku isi bavuka muri famiye, n'abapasiteri n'ababishopu n'abaposo bose ni muri famiye. Ariko muri famiye niho havuka amayibobo n'abangurumogi n'abiba n'abarya mu byaha bitandukanye, bose bavuka muri famiye. Aha hantu hamwe haproduiza ibintu bibiri bidasa, dukwiye kuhitondera. Nitwubaka famiye neza tuzaba dufite igihugu cyiza c'ejo hazaza, abayobozi beza b'ejo hazaza, tuzaba dufite abashumba beza, ndavuga abapasitoro b'ejo hazaza, tuzaba dufite generasiyo yindi tuzasiga. Mbese turamutse twebwe igihe cyacu kirangiye tuzaba tunezerewe no kugenda kuko tuzaba twarasize twarubatse umuryango umeze neza. Rero ntekereza ko ahubwo abantu bose barakwiye guhaguruka, umuntu wese akagerageza kwita ku muturanyi we kugira ngo twubake umuryango unezerewe. Nituba dushaka igihugu cyiza, nituba dushaka ejo hazaza heza, dukwiye kwita ku muryango. Urakoze. Urwaruka mwe mukunda kurushingiraho rwose, aho tubona mende mashengero ngira si yose amwe adakunda gutunguka cyane kugorane zikunda gushikira urwaruka. Twisunze ikigwa musaho urwaruka ibintu 10 umuriro ku isonga ngo ushobore kuresha. Biga iyo urwaruka rumenye izo nyigisho nakaye kamaro kwishengero no ku gihugu. Urakoze. Ubundi gusenyuka kw'ingo kumeze nabi ku isi hose, aho ibihugu biteye imbere ingo 10 yo zubatswe 8 zose zisenyuka. Ngira ngo i Burundi ntabwo nzi ibiharuro neza, bazodufasha, ariko ni umuyaga uri ku isi hose. Bipfira mu kuba urwaruka rutaritaweho. Turashimira amashengero afasha cyane, ategura cyane urwaruka kugira ngo bubake ingo, ariko n'abatabikora bagerageze cyane, kubera ko byaba biteye isoni igihe ingo zo hanze zisenyuka, iz'abatizera n'izo mu nzu y'Imana zigasenyuka. Iyaba twari dufite izo mu nzu y'Imana zo byibuze zo zubatse neza, twari kuba ari insinzi, kuko iyo itara ryatse umwiza urahunga. Ntekereza ko turamutse amashengero yose abaye itara riri ku gitereko cyaryo, twakwirukana umwijima ku isi ukagira huye. Ariko kubera ko tudashira ingufu mu gutegura urubyiruko rwacu, ibiri hanze y'itorero no mu itorero bisangamo. Rero ntekereza ko twese dufatanyije, kuko ntekereza ko buri dimanche insengero ziba zuzuye, dukwiye kwita kuri urwo rubyiruko rwacu, tuzagira umusaruro mwiza w'ejo hazaza. Sinavuga ngo ni ikibazo, mugabo hanini hariho abantu bariko baradukurikirana, barakeneye kumenya muri rusange amadetaye yose, ico kibanza ahantu bizobera, amasaha, ikintu cyose gikenewe kugira ngo n'ibibazo twabarije ngaha inyishu mwaduhaye, umuntu wese ariko aradukurikirana amenye ahantu azotumbera kugira ngo izo nyigisho zakire. Murakoze cyane. Kuri 13 tuzaba turi kumwe n'abamama kuva mu gitondo saa 3. Kwinjira n'ubuntu, ariko tubibutse ko ibibanza biri limite. Hari abantu bagira amasaha ari elastique bakaza bakererewe, bashobora gusanga huzuye. Turabasaba kuzubahiriza isaha
kugira ngo dutangirane nabo ku masaha 3:00 tuzigana n'abamama. Hanyuma abapapa tuzahura kuri 14 z'uku kwezi, bizaba ari saa 11 ni kuri Royal Palace, Hotel Royal Palace kuri Avenue Dirage. Hanyuma kuri 15 tuzahura saa 2:30 muri breakfast. Icyo gihe cyo buri couple zishurira ifunguro rya mu gitondo, ariko inyigisho zizaba ari ubuntu. Abamama n'ubuntu n'abapapa n'ubuntu. Muri breakfast bwo buri couple izishurira ifunguro, ariko inyigisho n'ubuntu. Hanyuma kuri 16 saa 8 tuzahura n'ugwaruka kuri Royal Palace. Byose niho bizobera, ngira ngo ni hoteli izwi muri Bujumbura. Bose bahawe ikaze. N'ugwaruka nago n'ubuntu, ibintu dukora byose tubikorera ubuntu. Havuyemo ifunguro ryo bazishurira, ariko ibisigaye byose n'ubuntu. Imana ibaho umugisha. Bahawe ikaze. Tuributsa ko abazaza bose bakwiye kubahiriza isaha kugira ngo dukoreshe igihe cyacu neza. Murakoze cyane. Ikintu mwiteze inyuma ya zino nyigisho zose ku badamu, ku bashingantahe n'ugwaruka? Urakoze. Uru ni urugendo dutangiye rw'inyigisho zidashingiye ku idini, zishingiye dutanga inyigisho za gikristo ariko zidashingiye ku idini rimwe. Hanyuma abantu bo mu madini yose n'abarundi bose, ni ukuvuga ngo abamama baba bakijijwe baba badakijijwe, abapapa baba bakijijwe baba badakijijwe, bose bahawe ikaze. Ni urugendo dutangiye kandi tuzi ko ruzazana impinduka mu bufatanye na ya matorero yose ya gikristo. Kuri ubu natumiwe n'umuryango wa gikristo, reka batwibwire bumve abo tuzakorana nabo. N'abantu bakora umurimo mwiza w'isanamitima. Ntekereza ko hazabavamo umusaruro mwiza cyane mu kwakira inyigisho zidashingiye ku idini rimwe, ahubwo zishingiye ku kubaka umuryango. Jewe nitwa Irankunda Gervais, nkaba ndongoye ishyirahamwe ryitwa Samedeko Ruhuka, Santé Mentale et Développement Communautaire. Ibikorwa dukora bishimikiye ku nyigisho, enseignement, guérison traumatologique, kuvura no gukiza ihahamuka, na autonomisation, gufasha abantu mu bijyanye n'ibikorwa. Nitwa Irankunda Gervais, ndongoye ishyirahamwe ryitwa Samedeko Ruhuka, Santé Mentale et Développement Communautaire. Ibikorwa dukora bishimikiye ku nyigisho, les enseignements, no gukiza imitima, guérison traumatologique, gukiza imitima, gukiza ibikomere, no gufasha abantu mu byo kwiteza imbere, autonomisation. Ibyo bikorwa rero twabonye yuko bidashobora gukunda igihe umuntu adafise équilibre. Iyo tuvuze équilibre tuba turiko tuvuga ibijanye na développement holistique, ko umuntu akwiye gukira no gutera imbere mu bice byose bimugize. Ni ukuvuga umubiri, ubugingo n'impwemu, corps, âme et esprit. Rero icyo twagiye turabona nuko abantu benshi, mvuze abantu mba mvuze ingo, abubatse ingo nkavuga n'ugwaruka, bashimikira cyane, bitaho cyane igice kimwe kigize ubuzima, aricyo no kwita le corps. Kurondera ibyo kurya, kurondera ibyo kunywa, no kurondera impuzu, mugabo ugasanga
ibindi bice bibiri by'ubuzima biriko birasambuka. Nico catumye rero twiyumvira kuri uyu mukozi w'Imana bavuga tuti akwiye kuza kugira ngo agire icyo afashije muri iki gihugu cacu. Tubona yuko abantu bahungabanye muri ivyo bice byose bigize ubuzima. Tukaba rero twizera yuko inyigisho zizoba zishobora gukiza muri ivyo bice bitatu bigize ubuzima, tukazobona impinduka inyuma y'izi nyigisho. Murakoze. Turabashimira byose kugaza inyigisho mwateguye. Muje kudusigurira icyatumye mwiyumvira n'amakonferensi. Twifuje kubabaza ngo ni iki mwiteze inyuma ya zino nyigisho. Hama ngiye kwibaza byanje byose nashaka kubaza na Pastor Desire. Tubitege kwiki muri zino nyigisho. Hama mutumira abandi kwitabira runo ruganda. Nifuza kandi kubaza Pastor Desire muravye ibihe mwaherukino muri conference zaheruka gukorwa, hari impinduka izi nyigisho zoba zaratanze mu muntu zimwe na zimwe vyotuma mwifuza gusubira kugaruka uno munsi kandi gutanga izi nyigisho. Murakoze. Ku kibazo muhejeje kubaza, twavuze yuko mu byo dukora ari ukwigisha. Turamaze kubona yuko abantu benshi bahinduka kubera inyigisho. Benshi babayeho mu kutamenya. Dufate turiko turaraba mu bikorwa dukora kubera turahura n'ingo, turahura n'ugwaruka, ariko ingo nyinshi usanga abantu baza kuvuga bati iyo ibi twabimenya hakiri kare ingo zacu ziba zimeze neza. Kubera twabonye ko abaja kubaka benshi agenda umenga agiye kurondera uwumuherekeza en compagnon, canke ni kubera urungano ntatahuye ibyo akoze. Igihe rero bamaze gushika mu rugo akaca asanga uwo bagiye kubana n'umuntu afise ama principe yiwe, nawe ntiyigishijwe urugo icarico. Rero turabona yuko hariho abana benshi batabwa mu mabarabara, hariho n'abandi bari mu bibazo biteye ubwoba bivanye nuko atanyigisho abantu bagiye bararonka zifatiye kuri ivyo bice byose bigize ubuzima. Rero twiteze ko muri izi nyigisho abantu benshi bazoshobora kumenya ibitari bike, bamwe bagire intango nshasha, nkeza abakiri bato bagire amahirwe yo kuzoronka izi nyigisho, abandi bagire umwanya wo kwigarura wo kwisubiramwo kubera ivyo bamenye, hanyuma ab'ingo zari zubatse neza nabo baronke ivyankenerwa bifasha bizotuma ingo zabo zishishikara gukomera. Ivyo nivyo twiteze amahinduka. Murakoze. Murakoze cyane ku kibazo ciza mumbajije. Ngira ngo ni inshuro ya kabiri cyangwa ya gatatu nje i Burundi mu nyigisho z'abubatsi ingo. Ikindi nuko nkoresha social media mu kwigisha izi nyigisho. Hanyuma isi yabaye akantu gatoye ku buryo ibintu birabera ku isi umuntu ashobora kubikurikirana akoresheje social media. Ikintu kintangaza n'ukuntu i Burundi mbonero no gushimira abanyamakuru ku buryo batambutsa ibiganiro byabo ibyo twakoze ubushize. Sinshobora kubura byibuze abarundi 20 buri munsi nakira mu buryo bwa social media basaba inama ku bijyanye n'urugo. Maze ni ikintu cyantangaje, byampaye umutima n'inyota yo kugaruka kuko mbona ko bafite umutima wo kumenya. Kandi ntekereza ko muri urugo ni ishure wiga ukazarinda upfa utabonye diplome. No kuvuga ngo nta rugo rukora ibintu neza ku buryo nta kindi ciza bakongeraho ngo rurusheho kuba gwiza. Niyo mpamvu kwiga ari ikintu gihoraho. Rero numva niteze ko muri uru rugendo rwo kwiga nk'uko muganga yavuze tuzabona abantu bakiri bikomere, tuzabona abantu bahindura imyumvire, tuzabona abantu biyemeza kubaka ingo nziza, cyane cyane urwaruka rugiye kubaka.
numva arico ntegereje kandi ngashimira nanone abanyamakuru uburyo bazakomeza kubitambutsa kugira ngo birusheho kuruhura imitima y'abarundi. Ikindi nuko twizera ko umubare w'ingo zisenyuka uzagabanuka cyane, kuko iyo wiyemeje kwiga ukabishira mu bikorwa ntabwo byabura ico bitanga. Murakoze cyane. Nitwatiriye urukundo muri ikinyamakuru iriwe ryiza, nanifuje kubaza Pasteur, mbega hari igihe usanga umuntu afise ikibazo nyene, ibibazo umuntu ihungabana ashobora kuba yaragize mu buzima, uba mwarateguye akanya ko kuganira n'abo bantu? Nyuma ya conference mfite iminsi itari myinshi, ariko nzafatamwe igihe gito cyo kwakira ababikeneye. Usibye ko kuri ubu biroroshe, isi yabaye ntoya, no kuri WhatsApp birashoboka. Ntekereza ko communication kuri ubu iroroshe. Nubwo nzaba narasubiye mu Rwanda, kwakira abantu nzabikomeza cyane ko ari uburyo bwo gufasha abantu kuruhuka. Rero nzabonana na bakeya mu minsi mike nzaba mfite nyuma ya conference, ariko na nyuma yaho nzakomeza kwakira abantu mu buryo bwa online. Blandine yabaje ikibazo ati mbega mutumira bande muri pasiteri, mbega n'icyo z'abantu basanzwe bakijijwe kubera ko mutagiye mu rusengero, hari abandi bantu barekorewe kuza? Urakoze, ni ikibazo cyiza cyane. Impamvu dukorera muri ahantu hari abantu bose bisanga bitari mu rusengero, urabona ko abantu batwigisha iyobokamana bagize neza, ariko hari ukuntu iyo ugiye mu rusengero rumwe abandi bumva basa nkaho batemerewe cyangwa se bakumva ntibabyiyumvamo. Ariko ahantu hari tuzakorera kuri hoteli, ni ahantu umuntu wese yumva yisanzuye, bitarebye idini, bitarebye ikindi kintu na kimwe. Dutumira abantu bose, baba bakijijwe n'abadakijijwe, cyane ko inyigisho, reka ntange urugero umuganga yavuze, niba umuntu ageze mu rugo agakomereka, agahungabana, ibyo ntibireba idini, ntabwo bireba ubukire cyangwa ubukene. Umuntu wese ashobora guhungabana. Niyo mpamvu dutumira abantu ahantu hatari mu rusengero, kugira ngo umuntu wese aze yumva yisanga. Niyo mpamvu tubigenza gutyo. Itariki 15 mwateguye ko hariho breakfast, mbega iyo breakfast ishobora gufasha iki mu ngo? Urakoze. hari abantu bajya muri kunywa icyayi bonyine, abagore batajyanye, cyangwa abagore bakagenda batajyanye n'abagabo. Bizaba ari umwanya wo gusohokana, icyo ni kimwe, kandi bizaba ari igihe cyo kuganira bombi bari hamwe. Ntekereza ko bizaba ari bundi hari ibintu bizana ubumwe mu rugo, harimo gusangira. Imeza buriya iri hori, ni ahantu heza hazana ubumwe, hazana ubusabane. Hanyuma umva kuba bicaranye byo ni ikindi kintu cy'ingenzi. Niba ntakabije, hari abantu bashobora kuba babiheruka kera. Abantu bose bahawe ikaze, bizaba ari ibihe byiza. Murakoze. Birashoboka ko hariho ikibazo bari kubabaza, mwa tutababajije, mushobora kubwira abari barabumviriza, hama kandi bari ko musubiza ko kenshi turatubona abakozi b'Imana nkamwe hari igihe abandi batumya ntibazi, mwabwira iki nabo kugira ngo turibaza ko nabo bakeneye inyigisho, kuko nabo barafise ingo, barafise imiryango? Murakoze cyane. Ngewe duhaye abantu bose ikaze, nta n'umwe uvuyemo, yaba umupasitoro, yaba umuyobozi runaka, yaba wubatse ingo, mu buryo bwose abantu bose bahawe ikaze. Inyigisho zose tuzitanga ku buntu, kandi ntekereza ko ari ikintu cyiza. Kwiga ni ibintu byiza bihoraho. Hanyuma reka nsabe muganga nyunganire, ntekereza ko azi byinshi kuko ndi umutumirwa muri conference. Murakoze ku bibazo muhejeje kubaza. Mu by'ukuri iki gihugu cyacu
kiri mu nzira y'iterambere kandi turazi yuko iterambere rihera mu rugo, iterambere mu gihugu rihera mu rugo, iterambere mu ishengero rihera mu rugo, papa mama abana. Kandi niho tubwirizwa gushira inguvu zikomeye. Iyo urugo rumeze neza, urwaruka rukaruka neza, igihugu kimera neza, tugira ishengero ryiza. Twebwe rero kubera mu bikorwa dukora bya minsi yose tubona no vyita ko ari nka alerte, tubonye ingo zisambuka, tukabona urugero abantu biyumvira kwiyahura kubera ibibazo barimo, biradutera uruhagarara. Ntitubifatira mu rugero rumwe rw'uko abantu boba bakenye muri cya gice kimwe c'umubiri, ariko turafatira no kuri ibyo bindi bigize umuntu ariyo ame na esprit. Rero twotumira abantu bose, abumva ko bamerewe neza, izi nyigisho zizobakingira, nofata ko ari nka prevention. Abumva yuko bitanguye kwanka, izi nyigisho zizotuma basubira kuba conforté, basubire kubandanya ubuzima. Abo byari byaranse nabo, kubera ndavye ibyo ngenda ndabona n'ibyo numva, hariho bamwe bavuga ko ataco baciga kubera ubumenga ibintu byose byararangiye, ariko ntivyarangiye. Muri izi nyigisho ubuzima burashobora gusubira gutangura. Nagomba rero kubatumira bose, ntihagire n'umwe azosiba ngo ibyiwe ntibirimwo. Ntidushobora guhagarika kwiga tukiriho. Murakoze. Mu gusoza twagire tubwire abadukurikiye ko urugo rwiza rushoboka, kandi kubaka umuryango unezerewe nabyo birashoboka. Abarundi twese dufatanyije muze twubake imiryango, ingo zinezerewe. Imana ibahe umugisha.